Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga tayo drama itakat manipod ka ni pagayam andong. Sana pudpudno anagan. Ngam sakbay na, kablawan tayo pa ni Ma'am Rosie Dakayanan, Loida Bigornia Dumanden, Adela Vergara dita Hong Kong with Love, kani Alvaro Jr. Lagadon, dita Claveria Cagayan. Kasi man ti surat ni pagayam andong. Dear manang biyanang, pakaragsakak ti agpalpalastog, agpalpalangguad ken agpangpangas. Diyak among kaslang umato ti panagkita kiti bagek, no kasta ti aramidag. A feeling ko ket sikatak, takay kayat dak dagiti tattao no ado ti kwartak. Katapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Umutang ka, pari mataon. Ah? Ay, agpautang kaya, pare andong. Huwag ko mangaraw. Ay, problema, mano asino, ti pangipautang iti kurta, ha? Ha? Ay, siyak man nga ro ti pautangan, pare. Apag isong, gipitak ita. Uray, 2,000 lang. Huh? Una yan, nagbasit. 20 mila, ha? Ha? Agba isong? Huwag ko na lang araw din. Uno saan, 30 milan ti utang mo. Anya? Ay, sana? Dakkel unay, pare. Jak kabailan abayadan day ta. Uray, 20 mil lang. Alamat din, ha? Pari mataon. Agpagpakasi, ha? 30 milan ti utangan. Please. Ha? Alam na, paray. Paganak ka di mo tayo. Nayunam ti utangan, tanay. Problema manay no pang usarak iti kwarta. Agbayso ay ang agpapautang kano ni andong, bete. Bagtit daging asawak nanang. Nay, tapay. Nakachamba iti mula na tarong. Imbes nga ibang kuna. Saan? Tamapan nakit ipapautangan. Anya, ay ibagang mga ruta umutang akmag. Diyak amo ano at dapay. Bagtit nga raw. Kat numapan na ipilpilit nga ipapautang. Nga uray dida ko maumutang. Anya, Mapan na ipaspasin dayag ti kwartana, nanang. Hay, masurunak. ay katinalam ko man ata si kanti mangibang ko. Maalak kaya. Kat nuuk-ukupan na kanayon. Kaidaan na. No agsiar kan agdigos, itugtugot na ti kwartana. Ay, yan. Di na itadkan ka ang asawa na. Ngam no iti sa bale, ipilit na nga ipautang. Day tangarod kat nanang. Iso amabagbagtit sanje asawak. Gapoy tinakaro a kinapalangguad na. Ne, ada kayo magaham dito pa kanan dito ili mangan. Uwan baraw, magan tayo ah. Wala pa, talagang umaya mo mangan. Ay, manu kay amay na pong imaw. Asino ka kadwayaw? Ay nahado kami, kadwa kadagat anak ko, kakada ka kanapukaw. Nakabayag kayaw? Saan pa ay, di kampay menalpas anagan baraw. Sige, di kagbayad na. Sakto agbayadan, tikin na niyaw. Ah, ha, ay nagado kami, kababait mo ah. Uray syaklat tante librem, puwira dagat kakadwa ko. Saan na? Basta bayada ka amin, nakin na niyaw apong imaw. Ipakwin tayo iti kahira, ta siyak ti bahala. Nay, dakay magayam anti anay. Agawit kay matay. Nagapon nyo ngay. Napan kami man nagpasyar. Kadwak dag ito'y kakasinsin ka. Ay, kastay ha? Mano kay aming gagakadwa ngay antay. Walo kami amain andong. Kaya nakabayad kay itipliti yan. Tay saan pa'y? Madamdaman taon. Inton bumaba kamay. Sige, siya kung tagbayad antay. Ay ala. Ay, nagado kamay. No problem antay. Bayad. Siyam kami amin di tapo driver. Bayadak amin ti siyam. Kasinsin, chimamba jay manugang mo nagmula iti tarunga. Maduma at ti kwartanan. Ang dinamagmatan dito'y lugar tayo ti kinabig time na. Wan siguro kasinsain. Kanayon kanupay nga gilibre.
No, da makita na nga mamuna, ilibre na ida, uray na gaduda. Ay nahawan makunak dita kasinsin aneng. No komentak dita. Anti aning, umutang akman pa'y iti bagasyo. Apay nga umutang ka. Kat nagaduti kwarta di asawam. Chimamban samat iti mula na atarong. Awanan ante, impautang na amin ang. Anya, apay ngay. Apay, saan na nang ibati iti para kada kayo? Awan ante, masurunak nga rod. Aday pautang na, ngam awan mairimit na kanya. Ay, Nagunag manin ti sinnaay mo. Naibos man nga minon ti kwartaw. ay, huwag nga raw. Ang sa namalit na nakatulong nga magkiday. Nagpautang nga kadagitag kasapulan. Kaya nailibre dagiti awanan. Ngam awan mat imbatim aparaken ka. Nagbambanugam a kwarta. Ngam sabali ti nairanod. Di ka man nagkasta-kasta, tama di tiyagim imo. Bakit? Pasikat ka kit di ah. Nga uray awan mo't maipasikat mo. Sa nabalay, tagmulak manan itinatay. Nayona man ti mulak. Tapno umado ti apita. Adamanan boxing inton Domingo. Makipinnos ta ka, andaw. Ha? Ay, una niya. Intong Domingo maghahantay buksingan. Sige, makipinlos man. Kain mo gayam. Isungay maya, tao may ko itad dya inutang ko kanyam. Bayada kon. Ha? Apay, di mo kasapulan na ay. Sanain. Diyak pa'y kumalaan. Diyak magsingsingir pa'y. Di already mong bayaran, kaayos lang paray. Ay isa na. Nagbambanugam dati ako kwarta. Libre ki din. Te, alam mo. Usaran pa yan, ha? Sanain. Alamon paray. Sige, ang araw. Ay, diyak kumalaan, ipapili mo, may. Di, sige. Awatan nga raw paray. Ay, problema manang nga raw. No niya pangigatangak iti daytay. Ay, amo kaon. Iposta langain. Ay bitay, nangabak magkano ni andong iti pusta ti bukseng. Nakipustaya nanang. Kuwan. Ay na, day store. Madamamanan, di pa nangiwaras na iti napangabakan na. Anya? Ay na, sumrumanan ti kinapangas di asawa mon bitay. Feeling rich siya talaga. Kanayon nga giwaras iti kwarta. Nga mawam mo na ima sa sidan na. Ay, una yun na dyan tao. Dila agbain iti kasdi nga aramidan na. Ay na, masurunak manan nanang. Adde pa barato na, ngam awan igatang na iti masida. Ay na, tinasaya ating kasurutan ni J-Store. Sakbaya may bus ti kwarta na. Unay matikas tangan aramida mo nandong. Amom abasitan ti bagas tayo. Awan pa yan masapsapol iti kusina. Ngam inuwaras mo manan ti kwartam. Di ka kadiagungungay tayong batsyang ka kwartam. Nay, tataman nay. Limlim agasaut. Kurang pa'y nga igatang iti bagas kan masida. Awan pa'y sabunan a paglaba. Ay, kaya nanay mo na bakay. Unay ka na ya. Aginot ka kaday. Ha? Kastam kit di ah. Adda iwaras mo iti tao. Ngam siya kung asawam, awan maitid mo. Ikataman ti kastang ugalim si kabitay. Rupak kwarta ka unay ay. Ha? Agululi makaalang kahit, nay. Nabayagan na madmadlaw ko day takang ka. Rupat kwarta ka nga asawa. Day tati kagurgura kiti may sa tao. Uraya mga day tagkukang ka. Nod na, nasayaat. No awan, di nasaya alata. Anya! Ni, nagtar ka matanin sa nandong. Sigo minsan. Apay talamad lamaw. Wang nga raw, mayat nga minta purmam itakal. Nyong. Nagpipintas da kita kawusmaw. Pasig a branded. Manipod kalugong aging ti sapatos. Ay kawa na. Dagiti agkakangin ang arwa. Tagti mangi pagpapugi kanya. Diya maus-usar dagiti kay. Ita lang nga usar manay. Imbag nga ro. Tadya imbasura iday. Na, apeng nga ibasuram ka nangina dagita. Diya nga ro maus-usar. Kipadawa mo lang nga nakasinsen. Sayang no ibasuram. Ay, apay kaya maw. Ha? Ay kawa na. Itad mo aya? Ay kawa na. Itag ko kang
Nagaduti kas to abadaw. Sige nga raw, taytad ko kanila kay ikaw. Tapadasan naman mo tagsuot iti branded kan nginginaan. Dayjay lang ang tinapintas abadom. Ngam impadawat mo pa lang. Diyan nga rin kaya timang pae iti padak at haaw. Maditi agim imaw. Kaya may isa, manumula pinaggatang ko iti jay-jay ngay. Nalakalahay nga tawag-wag dagi jay bagay. Tiyam muda ke branyaw aginatang kao. Di da mau ginatang ko ti wagwag. Ore man, kakaisuna anak katsamba ka itinalaka abranded. Impadawa mo kiday. Ay talaga akit di adi kag pampanunot andong. Apay ayakas ta ka? Nagsasaw ka kas 20 sa mau. Tagibas sitam nag-unay asawam. Apay ta nagbabati pa nagkikita ko niya ka? Sika siguro ati sa ang agpampanunaw. Ha? Diyak ka mo kanta? Tapno di ka sumana awakas na. Sumapol ka iti pangganam. Tapno da kwartam. Tapno sang ka mang namnamalang iti maitad ko kwarta. Anya, agtrabaho ka kunam. Kat kasanon nga dagiti duwang anak mo. Panawa mida. Wala nang. Da kayo pa'y ti pangibatsyak kadagiti ubing. Tabi simot ni andong ijay talon. Pagtrabaho maya. Ijay lugar ti kumarek, nanang. Pabrika ti pagtrabahuan mi. Libre ti pagnaadan mi jay. Iso apat tiyak ang makurno nga. Ay na, kasimot dagiti apukok. Ano panawam mida? Diyak kumamot ida kaya't apanawan Ngam mabainak ngamin kiniandong, nanang. Ibagbaga na arupat kwarta. Isong agtrabaho ak manlangan. Tapno awan may ibagbaga na. Na, nagalas katikas tang aramid ti asawa mo. Si kapayan di pagbalinan na arupat kwarta. No'y katan na kumatiki na pangas na di, umdas kumamot ti matmat gadan na para iti pamilya na. Kasanaw, numakay gamit ti kwarta, iwaras nan. Ako namlan isun ti kabaknangan di ti lubong. Pangas sa lalaki. Ni, papa na minsan, maluman. Ay kayo naman nagdalusan na iji mulak anatang. Nanginak iti presyo tinatang itain saan. Iswa dalaw sa kanaimbag dagiti mulak. Tapno adon to ti bunga da. Ay na maluman insan, intun bigatan Maday, sayang ti oras insan. Diyak kayat ti maistambay. Kin sambutak adalusan ti garding kaw. Tanay, agmulak manan intong bigat. Ay na, naggagat kang agmula-mula insan. Siguro, adun ti urnong mau. Tag sa saruno mo ti panaglakom iti bunga dagiti natang mau. Ay, kawin na insan. Iso nga ron da jak amo ti pangus-usarak iti kwarta kaw. Na, Napunno nga ron tay pasbok kaw. Sinadsad ko pa yan. na, agasam man. Ay, ado talagang ti urnong mo insan. Ti amo dagiti tao ka adu urnong kaw. Talaga big time ti pagkikitaan da kanya kaw. Iso nga masapol nga agmulak iti adaw. Tapno dalat ta maipabarataw kadagiti nalay nga kikail. Diyak kaya nga ipadlaw nga agrig-griga ta. Iso nga agmula man iti adaw. Tapno dalat ta pangalak iti kwartak nga ipadawat kaw. Kadagiti agdadawat. Dagiti rupat kwarta akakalugara. Aw! Aday tanay kakabsat. Gimata nga kiti merindayaw. Kaya mga kayo na ha? Kakaiso na nagkikita tayo dito, store. Ano, na yun. Simbambakan sa kano iti presyo tinatangan daw. Wanaan tay. Ang mure man awan ilakok anatan ka makailibre alatamay. Why, mga kayaw! Nukurang nga kay bagaw lang. Agorder tayo pa, itinayo na. Ay tigatan ang mga rudan ay itigatas dagijay anak mo. Ay na, umada nga rod itigatas ay. Uray dala masarsarban itigatas. Kasanaw, nagado tigatas si Jabalay. Na umadaan. Anya? Ay, sino nga iti sumurok kanya? Agpailiak ita. Agilibriak iti lunch. Ay, May kamay! Sige. Mang para kayo niti pagluganan tayo, tayo libre kay man. Awang ngamin pangusarak iti kwartak, isong ilibre kay man. Ngam, ibusin nyo pa yata, ginatang ko amerienda yaw. Sayang may. Nukas na. Saan amang mangtad ni Andong iti para kadagiti anak may nanang? ay na, mangtad matang, amsag paminsan. Mangtad lay ti saggay sa day ti biskwit kan Diyos. Tay jay laang, awanan. Anya?
Saan namang tad iti paggatang nyo iti sidain nyo kadagiti anak na? Ay na, pulos! Adaya itad na kaawan. Adama itad na kadagiti istambay ang marite si J-Store. Hangam kadagiti anak na awan na pulos. Anyan. Diya ka muna niya, klase ti panagpampanuno ta data sawang bitay. Adan sa mabagbagtig na agpaisaw. Ay, makapasuron nga ro day jing andong nanang. Maumuma akon iti kasjay nga style na. Kat, naimbag no kanayon namot asarong karan dagiti anak mi di tabalayaw. Umumay matangam, mapagbiit lang. Di na payalangan nagiti ubeng. Busy ka no, iti garden na. Busy nga agpaado iti kwarta na. Tapno adda maiparamag na. Win nga roda, ay na, di lagbay ni ti kasjay nga raramidon na. At dan sa mga agpaiso tama di utak nan. Ala, urayan nyo ti ipawit ko a kwarta nanang. Igatangan nyo dagiti anak ko iti gatas da. Sige anak ko. Hindi mo ipawit amin na sweldo mangibati kay di parakan ka. Uy nanang, talagang agur-urno nga. Kakaiso na medyo dakkel ti sweldok dito eh. Iso agun dawayak ti agurno, nanang. Kano di piyesta, di ka bang ibang barangay, paray? Ay, inton maminsan nabigatan paray. Diyan mapan. Awang makwartak. Mapanta? Sakti tayo, paray. Ha? Ay, kababayan mo paray. Anya? Agkumpare ta, mabayang kapay lang. Ilibre ka iti shot. Makipinos ta taman, paray. Bareng agdoble ti kwartada. Ha? Apay, adaya kwartan paray. Ay kada, kano pa imot, ano ibusanak iti kwarta? Ay na, may busan amin ang mga opisina. Ngam no siya, nibar. Ah, ay naimbag ka pay. Adulat ta ti kwartan paray. Katsimpri, ha? Diyan nga rod amo, pangus-usarak iti kwarta kaon. Iso nga ipapautang, kun ipapadawak kuno daduma. Ay ke mapantang rod makipiyesta. Huwag ka day! Siyak ti sagaut! Ado ti kwarta! Lumabasak pa yan ti anay! Nay, papa naman daw. Pumanag na ka, kat nagpigsa tito daw. Inak agapit iti mulak anateng antay! Agbagbagyaw, agapit ka. Itantan mo pa'y lang. Sambutat taglakaw! Siya la taglakaw! Sigurado ang nangina, tawang kadwa nga aglakaw. Tangruna ka nay, agbagbag yun tay! Anya, ay na, nagpigsa tito daw baraw. Oh, sa nabalay! Todo laday taantay! Ay na! Ay na malamina mo din yung ano sa kaon? Ay na, ay sa nabalay ta. Naburas ko maamin ng abunga dagiti mulak anatay. Ay, baklayak ti sangasakaw. Tasubdak inton madamdamat itagduma. Ops! Ay na. Masapol ang makalako ha, kanay. Naman di kumpare, ti papamidji piyestaan. Sa paying kari kasyak kita ya. Iso masapol ang makalako ha. Ay, naggalis ti dalan ay. Ay, dito mo sumargam dito daw. Ay, sa pay rangkis to'y dalan nga pababa. Ay na, dito'y mangamintayan ti shortcut a dalan. Ay na. Ay, may galisang matan! Ay! Biti bakit? Ay na. Nasaya at na nakariin kan andong. Sa dino, ay tayang kaw. Adda ka diti ospital. Intaray da ka dagiti kakalugaran tayo. Tanatin nagkay gerang kays. Naimbag tadda nakakita kan ka. Tanuawan, ay jaklam mo. Ay, wine, malagip ka. Ay, galisa nga main. Kahit kumusta ngayon. Kumusta ka no? Ay, ti kasasagaw. Natukol ti kanawan nga imam. Ken adda na fracture ato lang iti bukot mo. Anya? Ay, iso mo ilagaya man nagsakit tintiro bagay. Ay, nga napasamag ti kastoy kanya bagay. Kat basol mo Tamong nagtutudo. Ngumnapan ka, igigarden mo. Dakkel ti magastos dito ospital. Adda urnong mo agastusam ditoy. Awan na. Pangasim bagay. Ang diskitar ka iti kwarta. Pagpagas ka. Takaya ko ti agpaimbag. Ay, jak kayat ti umutang. Kenjak kayat akistayan di urnong ko. Tapara kadagiti anak ta dayjay. Para iti panagadal danto.
No kayat mo, ilako mo jay do anwang mo. Ta iso ti pagpaagas mo dito ospital andong. Anya, wala na. Tinapatag kaging bagak pa'y bakit? Day ta ngamin kat. Di ka ngamin nagururnong idi. Day talak kinapangas mo ti. Gusto mo din na bagay? Di nagsir mo na, nain. Sorry ka, nain. Pakawanan na ka din bagay. Sinersermonan nak ti asawa kiti daydya kanito manang biyanang. Mawatak matkit di tangamin basol kumat. Ado tinagkuranga kiti asawa kastamatan kadagiti anak ko. Inununak tinagpangpangas ngem tinang suporta iti pamilyak. Banag apagbabawyak. Isu nga di nagimbagak ingkarigata kasinulnitan tinagkurangak iti pamilyak kat jakon di na kon wano jakon pinatrabaho ti asawak kat syaklatan tinanggad para iti pagbiag me. Kat ita dakkelan dagiti anak me kat sa anak meten na nagpangpangas. Alakastan ti pagayam mo andong. Awan tinasayat ngait den tinapangas wano na palangguad pagayam andong. Tiam mom siguro ngumato ti kita dagiti tattao ken kano ibagam nga adu ti kwartam. Ngam di mo lamaw, apakay babainam, dar aramidam. Isa na sayat mo tata nagbalbaliw kan. Buena papagayam ditan, tinagpatinggan, ti pakasaritaan, ni pagayam andong. Dito'y darama tayo. Musical scoring. Eli Palacio. En your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amen.